Mang, juragan. Iya, lain kerek kata mau ke Bandung kucinan. Ayo wae di lembur buku. Sila. Lila, Akhir kira berapa bulan? ayo 2 bulan mah. Tuh. Nganggur bae pogo ya. Kumaha ya? Emang rencana di mana? Urang melawan bae gawe mah jeung budak kemari lu di kota tah nu ngajakan. Ya. Lain ngomong-ngomong ngopi mal. Ada ulah. Serius? Ulah henteu. Oh, salah ya bener. Ya kadangnya orang membantu deh nan barali. Atuh teu gaji. Masalah tadi gaji. Kamar geus karas pon we. Laju kadarian kayak kurang nyeluh ke bilang ya. Siap Tenang. Nan, masuk kopi na doang nan. Ya, atur nuhun ya. Dia ngomong kopi naon ya? Oh, orang mau kopi mahal nan. Orang mah. Ya, Lain kopi eceran. sama mal kopi mal kudu ngajual sawah. Sawah banget. Lah tuh biasaan ya. Ayo, Kata Rima ya. tenang, bisin kurang kena mah. Urang masa kali beli kopi ge pan sakontanan, sakontanan. Nah, bener ya kopi mal mah gurih rasana ge. Oh, sawah bener. Lain kumaha ya juragan co, bare pagawean yang nganggur lilak ya co. Gawe naon gitu ya juragan. Jadi pegawai mah loba nan, cuman masalah gaji nah. Bener tuh. Bener tuh bener di tangan ya, dan masalah pegawai gaji nah. Kalau baik gaji mah gaji sapi, mbak tuh kamari korban, terbalata gaji mah. Berikut gaji hayam tuh. Lainan kia tuh, ay bener mah anak serius mah, gitu kan. Eta aya mobil diharap daripada ngajogrog kehujan anginan. Dan sorangan deh mobil mah bener. Anakan hente gitu. Mun mana kau mah mendingan tarik wae ke mana? Lain narik mah make naon ya? Make benang kapot apa kenur layangan ya? Kira cila we mana lain. Ugiran urang serius, mana kancola. Giran mana kancola urang serius kumaha sih? Lain ngomong-ngomong mana tapi mana pernah? Iya, non mau mobil gitu. Pengalaman sih mah mobil mah dirasa gedeng naga lah. Pengalaman pokoknya jadi pribadi. Entah mun gitu kan orang temelang besin kayak mobil kurang diserahkan ke mana? Laju istilah namanya kan lancar mau mobil, laju nyuksruk, lain untung malah kayak orang buntung gitu. Namun naik itu mah ya kayak cokot kunci nanti baru dak gitu. Iya. Orang memang kuncinan. Oh ba, amun di kilo mah aya beureun kunci doang 2 kilo mah. Kunci naon lah ya? Kunci Inggris apa kunci gembok? Mana pikir atuh kunci mobil lah. Ngan berhubung orang mah tukang ngiluan lau, tara iseng gitu ngilu kunci gitu. Juragan ngomong geus penting ya ke arah sana selainnya. Orang balik ke lainnya tuh nya. Mana mah kopi gar bet segelas, ulah melang jeung urang mah. Lainna eta mun mana eta ya pugukeun. Mun begitu Orang kan mikir-pikir lalahnya. tapi mana mau apa tuh? Poho tinggalin ka dina. Enggak masalah supaya orang gampang dihubungi nan maksudna. Iya. Eta mah orang hubungi. Atuh aya kitu mah dah. Banyak, orang balik ke lah. Nuhun juragan. Ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.